Bueno, hola a todos, non sei se lembrades onde o deixáramos. Seguimos facendo aquí gameplays de Total War Rome 2. Estamos defendendo a cidade de Medran dun ataque enemigo, que son rebeldes, creo que eran rebeldes. Si, que aquí non estou en guerra con naide, son rebeldes. Así que van vir por aquí. Ai, mira, xa están todos colocadiños e todo. Pois bueno, pois vamos alá, sin máis. Non hai máis. Longbow hunters! Vamos On watch! a primeiro ese. Germanic youth! Ready! Keep watch! Para eliminar o primeiro este, despois xa non fai falta. Longbows! Longbow hunters! Vale, metemos un aquí. Yes! Metemos un aí no foso. Un pouco máis gordo. Temos un aí no foso. Aí, no foso. Facemos ese grupo. General aquí. General. waiting! Bill Levy! E poñemos. Esto empezamos. Vamos alá. Merda, 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 merda. Merda. Merda, para. Hostia puta, para, amigo. On watch! Warriors of Germania! Ahí. Germanic youth! Puta merda. Vamos por aí. ¿Eh? Está de mal da cabeza. Que fixestes, locos? Bueno. Bueno, home, non me jodas. Estás molestando en poñer a defensa e suicidates vos. No, estades acabados, joder. Bueno, oye, se o facedes así, pois beneficiadesme moito, vamos. Todos contentos, non pasa nada. Tribesman! Vamos quitarlo de aquí. Moving! Ready! Germanic youth! Get running! Ah! Deadly missiles ready! Germanic youth! Germanic tribesmen! Move it! Ready! Wooden watch is Poñemos aí as over! picas, aí estes. E sacamos de aí os arqueros. Vamos sacar os arqueros, sí, vamos sacar de aí os arqueros para que poidan romper rápido a porta, que senón non damos acabado e quero que rompan rápido a porta. Move it! Germanic warriors! Morrelles moita máis peña se queren entrar, e que senón, entonces Spears prefiro ready! deixarlles entrar para matar a moita máis peña. E vamos a acelerar un pouco isto, que se anima a cousa, vamos. Vamos. Ala, veña, va de reventar o rollo. Joder, ainda así. A ver, parade, no, parade, tedes que parar, parade. Parade, oh, que non quero que me matedes os tipos, home, vamos, joder. Ai, madre mía, estes arqueros póñense a disparar e non paran. ...79, 80, si, está a porta rota. E vámonos a aniquilar a todos. A toditos, non vai quedar un vivo por aquí. Ningún, ni el primero, vamos. Poñemos ya táctica da caballería automática. Spears Eso. ready! Joder. Ready!
Polo que lles vin fano bastante ben. Germanic tribesmen! Spear levy! Nada, nada, nada. Spear brothers! Shield yourselves! Aí, que polo menos non me dían. Start getting ready, sir. Ah. Why not? Pouco va. Nuestras puertas han quedado destruidas. Bueno, pues alá imos. Alá imos. Vades vos levar un chasco, amigos. Vades vos levar un chasco. Germanic tribesmen! Guard! Spearmen! On watch! Germanic tribesmen! Vades vos levar un chasco fino, vamos. No, 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 no. ¿Dónde vades vosotros? Putos retrasados. No. No. Battle ready! No, tíos. Joder. Youth! Eu teño días ás veces que xa me vale, Be on guard, porters! On watch! We are the Dark Forest! Spears! Longbow hunters! Activamos esos rollos. A ver, ¿tú cómo vas? Tú estás aguantando ahí de lo lindo. We are the Dark Forest! Vosotros. joder. Missiles ready! Longbow hunters! Pero vosotros. ¿Dónde vas tú, tío? Bueno, hay que joderse, ¿eh? Hay que joderse, vamos. Como con una sola unidad, ¿eh? Vaya carnicería, ay, madre de Dios, vaya carnicería. Germanic youth! Ahí estamos. Missile warriors! Oh! Battle ready! Longbow hunters! Va, xa está, pero bueno, por seguir o rollo, vamos. Pues sí, están cayendo como moscas, vamos. We will pierce their hearts! Nuestros hombres se están viniendo abajo. Our spears are yours! Alright! Gotcha! Battle group disbanding! Germanic tribesmen! La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. ¡Hala! Spearmen! For kill! 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 Kill. El general enemigo ha muerto. Acabados. Tremble before us! Sí, acabados.
Nada, está ganada. Estaba ganada. Bueno, vamos a hacer un save. A ver, vale, a ver cómo van. Sí, verdad, sí que me funcionó el rollo. No. Oh, no, tío. Pensé que iba a desviar, amigos. Pensé que iba a desviar conquistada. Bueno, ainda están fuertecitos. Bueno, fuertecitos. Reventelles, bueno, pero ainda teño moitos territorios, Poden ser un rival problemático, vamos. ¿Cómo van estos? Ah, tan igual que antes. Joder, pois, non sei. Podíades vos esmerar un pouco. Digo eu, así de colegueo. Que faz tú aí, tío? Non te das de cuenta que te van follar? For the tribe! Turdelanos. Como está o sur? Bueno, da igual. Esto está todo muy tranquilillo todo. Eso también por ahí. Eso también por ahí. Aquí estamos. Ah, os vale. Sí, está bien eso. Está bien. Temos que darlle un toque ao colega. Warriors all! Ah, bueno, foron os que escaparon ahora de aí, vale. Come, sit! Share my fire! Bueno, pois está todo máis ou menos tranquilo. Non hai moitas cousas que contar neste turno. Farei un pouco máis de ejército. Vou te eliminar a ti. Ready for battle! Si, ben te podo eliminar. Ready for battle! E damos os suministros aquí ao colega, que perdeu tropas e demais. Ademais que tú non tes, joder, xa me valeu. Que non che din a ti... Un espía, un dignatario. Well met. What do you wish of me? Un dignatario para ti. Thirsty for battle! I am the destroyer of men. Veña, vai pa xunto de Landa, Madre mía. Thirsty for battle! Sit! Share my fire! Bueno. Vamos a facer un save que non fixemos save. E despois xa veremos. Sí, save, está ben, sí. Bueno, eso, save feito. Así que... Vamos a seguir con esto. E seguimos co pitido. E que dame moita pereza abrir o ordenador. Ai, que cruz. Bueno, vamos a seguir co pitido este. Que non vin eu isto. Que os galegos conquistaron Numancia. Amigos galegos conquistaron Numancia. Nivelazo, sí señor. Vaya collos, amigos. Por fin vos lambedes. E que os turdelanos están moi reventados os pobres. Bueno, pois mira, de puta madre. Veume de puta madre. Moi ben. Sí señor. Bueno, a ver. Acábame de vir eso moi ben. A ver, como se facía o de mandarlle a un amigo que ataque un asentamiento? Non me lembro como se... Ah, mira tú onde estaba. Mira tú como estaba.
E damoslle a esto. Que pasa? Xa está. Xa está feito eso. Cercar la zona del objetivo. Quitar objetivo. Establecer objetivo bélico coordinado. Selecciona frente de armada o gente como objetivo. A ver, xa me leerá. No, lín, a ver, Meu que tus aliados sepan dónde atacar con sus tropas y pueden hacerlo. Vale. A ver si veñen pa aquí os célticos. Os célticos, merda, os galaicos. Entonces xa pillan todo esto. Vou intentar que conquisten toda a península ibérica. Isto vai ser unha putada. Bueno, deixarei que se rebele. Antes ou despois acabará se rebelando. A ver si é verdad. A ver si dou con que conquisten todo isto. Bueno, está todo indo moi ben. Realmente moi ben. Non me din de conta. Sí, señor, hombre. Conquistaron Numancia. Aquí están eles. Sí, señor. Sí, señor. Moi bien, hombre. Empezan a ser autónomos. Creo que pouca pela máis valles facer falta a partir de agora. Isto sigue en LOL. Me equivoqueime firmando un pacto de no agresión con estes. Pero bueno, agora é tarde para cancelar o pacto. Teño que esperar 10 turnos, creo, para que non desconfíen de min. Se o cancelo antes dos 10 turnos, merda. Perdín, que perdín? Perdín un cabalo, joder, perdín un puto cabalo, merda. Ai, que cruz. A ver, teño que... Ready for orders. Eu o que viña era a traer ya For este. the all highest. Bueno, vamos a dar... Vámonos a atacar. Que total, veña, ganamos. Sin problemas ningún. Getting on our way. Vamos a atacar porque non sei. É que Leave none alive. si fai un intercambio de tropas antes, son capaces de decirme, tío, sé que os ataco. Oh, mierda, atacos con todos, que sobrada, joder. Vale, está ganada, vale. Nada. Esto al lado da ciudad, bueno, me reventos con... Your next command. E incrementar rango, vale, moi ben, entonces Ready for battle. eu viña aquí traerche tropas, amigo, veña. On the move, lads. Buenas. Tú, pa aí. Tampouco tes tú. I can't do it. Debeu ser... claro, si vin agora con Sit. ela. Share my fire. Sword and shield sí, to sí. my people. Sí. O que pasa é que non vexo un carallo. Teño que darche 2, 3, 4. Vamos a ver, unha catapulta para ti. E damosche 2 de cabalos e un de espadachines maestros. Non? Estamos así On the iguais. move, lads. Así estamos ben, un 3, 6 cabalos. Sí, así está moi ben. Así está moi ben. Espero... The goddess blesses you. How can I help? Bueno, Ready for orders. ahí estamos. Guerrero... Crisis que... Guerrero, soldado. Non podo subir soldado, vale, non podo subir guerrero, vale. E aquí é mellor meterlle unha daliz para que suban as tropas rápido, bueno, xa foron subindo, que non meter outra cousa que non seña unha daliz. A ver, que aquí estás? Cabalos, vale. Tú podes seguir recollendo mierda, o que hai que facer aquí. Gravitas por turno. No, 5 horas por seguir, no. Sí. Gústame a moral, é algo que me gusta a moral. Estou sobrado delos, cos ovos están sobrados de moral, pero sempre ben a moral. E vamos a... Temos espadachines, necesito cabalos. Teño que levarle cabalos ao tipo de alá. Death in battle. 3 There is cabalos. no finer ending. Vale, esto está moi tranquilo, todo esto está moi tranquilo. Menos con Sansa, que non está nada tranquila. A mí vais a má pinza. Thirsty for battle. Si... É que estas unidades xa son... Xa se quedan chungas. Problemas de caballería, polo menos, xa son bastante chungas. Para defensa... Warriors all.
Warriors all! Pa defensa de cousas destas, sí. Pa defensa esta, por exemplo, pa joder por rebeldes e estas cousas, pois For the tal, all highest! valen de sobra. Pero pa atacar en plan atacar, en plan tal, no. Non, imposible. Sit! Share my Isto é fire! demasiado basura para facer eso. Orden público... tontería. A ver si se me olvida algo, pero creo que no. Va, subimos a este. Battle! Non sei se deixalo, se levalo, se traelo. Deixote aí. Así darlles un pouco de... non? Sí, así darlles un pouco de tal. Darlles máis pasta aos galaicos, tontería, porque agora xa están moi ben, joder. A ver se hai suerte agora. Agora sí que a ver se hai suerte. E me atacan isto. Se me atacan isto, amañamos. Porque entonces xa van a coller moitos territorios, xa van poder facer exército con xeito, xa vai estar todo moi ben. Vamos por aquí. Esto está... Vámonos deixar un pouco tranquilos, non? Vámonos deixar un pouco tranquilos. Total, sí, porque da igual, deixámosla aí un cacho, que sempre podemos atacar con ela aquí arriba, que sería unha boa idea ir contra eles. No, porque vanse revelar estos. Así que, xa que se van revelar, pois vamos deixarlo aquí un pouco máis. Sería unha boa... No, atacar e volver. No, da igual, vámonos deixar así. Vámonos deixar así este turno. Vámonos deixar así este turno. E xa veremos o seguinte turno como facemos, dependendo do que vayan facendo eles. Este xa está aquí dando todo. Non, si, 3 cabalos. Poido, non debería xa poder... No, xa non teño máis... Xa non teño máis exército. En nada, teño que conseguir outro par de territorios e xa está mañá. Vamos alá. Merda, no, escape no. Vamos a finalizar. All tremble before me! Aracosia, Aria, Armenia. Os armenios, madre mía. Cada vez que me acordo desa partida cos armenios, que peña máis cansina, Dios. Non houbo maneira de conquistalos, Dios. Non sei, que teñan que... Moi bien, tío, sí señor, aí estamos. Veña, que pa vosotros. Xa está, non? Aí estades, sí señor, esa gustoume. Os galaicos, aí estamos, conquistando Cartubas, sí señor. Aniquilados e... Sí señor, así xa non pode... Non hai prisioneiros que matar. Xa está decidido, xa é para eles esta cidade. Aí estades, galaicos, sí señor. Ole vuestros cojones, joder, sí señor. Van flipar. Your people, although they do not know it yet, will find our merchandise No, most dame igual, wondrous. xa sei que son Why 100 monedas, deny them? pero ahora mismo non che teño por que pagar, tío. Vamos. Pélama, pero non vos vou pagar. Os turdelanos andan moi mosqueados ahora mismo. Os turdelanos teñen que estar temblando. Poñémoslo en automático. No, é que isto é tontería, xogalo. Automático. Da igual, matar. Da igual. Non se acercan a nada, é imposible. Moi bien. E aquí estamos igual. É que nin ganas teño de defendelo con tantas tropas, non sabes? É que nin ganas, vamos. O DLC da sangre mola, é un puntazo ese DLC, sí señor. Vale. Vale. Dios, vaya pao me destes, hijos de puta.
Joder, vaya pau de na pasta, merda. Quedeime sin pasta, ahora que tontería. Xa, pero teño aquí os meus colegas dando todo. Veña, veña, aí estamos. Ves, esto xa é buenísimo para eles. Van flipar porque agora van estar la mar de ricos. Oi, non teño moita comida, amigos. Estate sin comida, Bueno, pero teredes comida por aquí, Teredes comida 11, si teñen comida de sobra, joder. Teñen comida de sobra, joder. Si, joder, teñen comida de sobra. Non teñen problema. Non te vayas, retrasado. Tu puta madre, tío. Quédate en Brigantio, non me jodas, Ahí está, Numancia. Bueno, pues está saliendo unha partida. Mirade esto, Mirad o mapa táctico que esto mirade, Esto na vida o pensaron os galaicos. Bueno, hombre. Esto na puta vida. A ver si vamos a por aquí, por Aracillo. Xa flipan. Flipan, buenas. Eu creo que aquí deberían ter posto algo. O ouro ou viño, Eu creo que, vamos, porque os romanos chegaron aquí porque había viño e euro, senón non viñan. Pero bueno, eso son cousas que dan, ahora mismo da igual. Vamos a guardar 172 antes de Cristo. Guardamos, éxito al guardar. Seguimos. A ver, entonces ahora, amigos, rebeldes de Cartago, no, pobres homes. Bueno, teño que... Sí, é o que hai, teño que volver atrás. Vosotros, que? Vades a aguantar aí? Podo deixar vos solos? Poderei, non? Father be praised! How can I help? A ver, se é verdade, vos podo deixar solos, non? Yeah! Joder, a ver, Move out! Bueno, non chego... sí que chego. Kill them Merda, all! non podo ir cubrir... Non podo ir cubrir este, merda. Bueno, teño murallas, non teño problema, pero joder, sabes? Resistencia, teño que subir esas coñas rápido, ademais. A cementera bárbara, mierda. Como vamos esto? Que tecnología estamos a... Teño que facer esto. Onde está? Non? Teño que facer isto. Se non sei, non o dou feito. Vamos pasar da torre de asedio. Necesito esta coña xa. Vamos darlles un susto, veña. Ready for orders! Making camp! Vamos darlles un susto a estos. Our course is barred! Xa verás tú a gracia que lles Finding fai. shelter! Xa verás tú a gracia que lles fai a estos. No, vou non facer manual porque senón vou perder a mitad dos cabalos, vamos. Joder, como subiron os cabalos, non? Tío, se non... Teño sin mierda, teño sin adalice, sin nada. Pois unha pinza, bueno, veña. Vamos a dar. Non me din de cuenta de poñer isto unha adaliz, joder, como se me foi a perola. Bueno. Nada, típico. Vamos reventar os cas catapultas. E despois entramos ao saco. Típico. Non típico. Se fueran máis barcos, poñería as catapultas cerca do mar. Pero como machupa, que son poucos barcos, pois dame igual. Battle group ready. Aí estamos. Os cabalos, entrolles por aquí, a ver se hai suerte, lles podo entrar por aquí. E se non hai suerte, pois non hai suerte, sabes, non sei. Por aquí é moi pechado para meter a caballería. O sea, podo meter por aquí, están por aquí, así ou metos por aquí, hacia aquí. A ver, supoño que non sei onde estarán. Vamos alá, veña. Vienen refuerzos enemigos. Va. Estes pobres, bueno, non teñen... Dios, caínlles unhas pedradas. A mí mola me ver caerlles pedradas, Estes son todos, que son estes? Ah, ainda aí teñen picas por aquí, Ah, aí teñen picas. Pero bueno, é que, joder, entre superioridade de tropas e... Sin as catapultas teño superioridade, e coas catapultas, pois, máis aínda.
Vamos a acelerar un pouco o rollo, senón tardamos moito, e non é do caso. Vamos a reventar as unidades. 90, 39, 80, 80. Vamos a darles unhas hostias ao general, que sempre lles veñen ben. Eu casi prefiero desgastar unidades que non reventalas por completo. Perdes máis munición intentando reventalas que desgastándoas, vamos. Porque se lles das así unhas hostias, pois está moito mellor. Non perdes tanta munición e despois os que quedan, pois estes mátalos con nada. Porque quedan as unidades moi feitas polvo. Quedan 40 homes, quedan, joder, 50 homes. Aí estamos. E vamos darlle despois a este cando lle queden... Bueno, estámonos quedando xa sin munición. Ala, imos alá. Vamos pillar os meus lanceros. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a reducir isto e vamos tentar aí os meus lanceros cos seus par de collós. Cos seu par de collós, como ten que ser. Mandamos... Vamos dispoñer isto automático, a ver... Non pode? Oh, non pode ser, marda. Pensei que se podía poñer... Non se pode poñer en automático. Bueno, non pasa nada. Vamos a mandalos pouco a pouco. E vosotros poñemos vos aquí. Vades vos... Carga enloquecida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tal queda. Bueno, podía ser mellor, non é tal, pero bueno, non pasa nada. Bueno, están reventados ainda así, ainda así está moi feitos polvo, joder, isto non ten, joder, entendes, isto non ten prácticamente... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Que esto casi, esto sí estoy a abusar, joder, estoy a abusar. Estoy a abusar. Esto é hecho abusar, esto é hecho abusar en toda regla. Veñen ahora estes por aquí. Vamos a formar outra vez a caballería. Vale, estás ben aí, estás ben aí. Estás ben aí. Non pasa nada. Vamos darlle máis amplitud. Aí. Así. Que se queden máis cuadrados, non tan alargados. Necesito máis campo de ataque, non tanta... ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía, madre mía. Vayas caer a estes, bueno. Dios, cómo quedan os cabalos. Madre mía. Que pouco aguantan estes, Joder. Madre mía, acabo de quedarme a cuadros. Pensei que aguantaban máis. Non perdín a unidade de puto milagro, vamos. Veña. Ala, vátelle dando. Vosotros, veña. Va. Home, que tamén non o faigo moi tal porque sei que teño ganada, Vamos, sé que sabes, tamén non fai falta, vamos. Non fai falta ser ningún genio para saber que está ganada. Prácticamente ganaba solo coa caballería, joder, tampouco, vamos. Pero este caballería sufre moito, pensei que iban a aguantar bastante máis os jinetes nobles estes do que aguantan, vamos.
Estes son con lanza, a min as lanzas non me gustan, Quede claro que a min as lanzas non me gustan nada. Ala, fuera cabalos. Fuera, os cabalos fuera. Veña, fuera de aí. Cabalos fuera. Merda. Olvideimo general atrás. Bueno, ganada, veña. Falo do modo automático que me cargo cabalos, pero casi me cargo máis que eles. Vaya puta gracia. Puta gracia. Ainda son un pouco novato neste xogo, pero bueno, é o que hai. Vamos pouco a pouco. Pois sí. Sí. For the tribe. Vámonos a saquear. Xa verás toda gracia que lles fai. Sí, señor. Sí, Ready for señor. orders. Let them cower before us. Sí, da igual, queda aí. Así temos pasta para as miñas paranoias de por aquí. Que non tiña que cagar tontería de antes, estaba sin pasta. All Father be praised. How can I help? E isto, a ver, For the all highest. tú pa aquí. Ahí estamos. For the all highest. Perdimos un turno, pero é o que hai, sabes, non sei. The E goddess tú tamén blesses pa aquí. you. How can I help? Así. The Así goddess vamos dando claims her traballo a own. todos. E aquí que podo reclutar? Aquí non podo reclutar nada. Ready for orders. 1, 2, 3, bueno, tú tes os teus cabalos que che corresponden. Pero faltanme os cabalos pa repartirlle a peña, así que For the vas all facer highest. outros 3 máis cabalos, sí. E con 3 cabalos máis xa amañamos. Aí estamos. Que lle teño que levar cabalos aquí a este, e por aí abaixo tamén teño que levar cabalos por aí. E ca tontería, pois estamos sin pasta. Ca tontería estamos sin pasta xa. Bueno, pero temos 2 ejércitos completos, xa novos, Que aquí que me fai falta menos 5, non sei que facer aquí con facer unha tontería, váleme. Que teño? Aquí non teño forja del bronce, mala sangre. Vamos a dar a este, sí. No, home, no. Sí, non. Sí, somos, joder. Sí, tío. Somos o que somos. Hai que ter unha boa instrucción militar, é o que hai. Non somos comerciantes, nin somos nada, somos guerreiros. Dedicámonos a saquear e toda a pirula. Temos que ter un pedazo de ejército. É o que hai. Para marcar as paredes... No. Por que? Joder, xa che vale. Quen foi o hijo de puta que me saqueou? Mierda. A puta esta que estaba por aquí. Xa lle valeu. Xa lle valeu 3 pueblos a retrasada mental esa, Thirsty for battle. A ver, tú estás aí todo tranquilo. Tú estás moi tranquilo. Teño que atacar a alguén. Non sei a quen, pero teño que atacar a alguén xa. Eu creo que debería atacar a estes de aquí. Pois sí, igual sí, non? Porque con estes teño... Que teño con eses? Non teño nada. Teño algo con eses. Merda, a ver, no. Necesito... Eso. Teño algo con vosotros. Con vosotros non teño nada, estades solos. Pero non dou chegado aí. E non sei que facer ahora mismo. Estou indeciso ahora mismo, Porque tú serías unha boa opción. Quedasme cerca. Eres parte do que me interesa, non? Bueno, teño ese, pero bueno. No, non es parte desto, joder. De cal eres tú parte? Estou tontado, A ver, móvete. Belce moi rica, Belce era rica, joder. Pasa que queda un pouco longe. Pois bueno, un destes ejércitos vai para arriba directamente, ademais. A conquistar eso. Ou poderei mandar a un destes pequenallos que teño por aquí perdido sin facer nada. Teño que ter un accidente, sí. Teño que ter un... E que deixar esta zona... Teñolle medo, deixar esto sin... Thirsty for battle. Deixar esto sin soldados teñolle medo.
Sinceramente teño medo. Bueno, vamos a mandar para aí. E pensámoslo no seguinte turno. Damn you all! Porque isto é unha boa opción. É unha boa opción. A esta gustaba metelo porque sí, me gustaba metelo. Bueno, pois eso. Vamos a ver, creo que os vou atacar. Ainda non o decidín, pero... E tú estás aí, meu amigo, perdendo tempo. Vou te traer pa... Faster! Damn you all! Si, tú non te revelas ni loco, vamos. E tú tampouco, ni loco, vale, puta madre. Vámoslo traer pa Neanápolis. Veña. Viking camp. E baixámoslo pa aquí, que estes vanse me revelar neste turno ou no seguinte, vamos. We still have a wind. Docking! Sube, veña pa aquí. Destination reached. Aí estamos. Is A there ver, nothing else? que me faltou de subirche a ti. Algo me faltou de subirche. Vamos ya. Fervor, habilidad de ataque cuerpo. Sí, vamos ya a eso. E acabamos, finalizamos turno, veña. Neste turno, se hai suerte, e teño algo de pela suelta, darellas a os galaicos outras monedas. Creo que sería razonable. Que demonios facedes vosotros, amigos? Non podedes estar aí, A mí non me gusta tervos tan cerca. Bueno, vale, no, ese non me vai atacar. Aí están, os galaicos tomando iniciativa. Sí, señor. Joder, bueno, así tamén tomo iniciativa, amigo. Que vamos. Vaya collos que lle botan os galaicos tamén, Joder. Esto nada. Ready for further Pero bueno. orders. A ver que vas facer tú, ¿Pa dónde vas? ¿Pa dónde vas, Bueno, eu acórdome cando estaba xogando con Roma e os putos galaicos me viñan a atacar Italia cun bercucho de mierda desde arriba e viñan hasta Roma. Vaya collos, sabes? Dios. Bueno, supoño que será a mierda inteligente artificial deste xogo, pero xa lles vale. Xa lles vale 3 pueblos. A ver. Incrementar rango, rebelión, Maesalia. Misión cumplida, vaya. E logo que fixen? Ah, solo saqué 5 asentamientos distintos. Madre mía. Joder, xa lles vale, chaval. Xa lles vale, chaval. Objetivo establecido. Mantén 75 unidades en total. Joder. Mantén 75 unidades en total. A ver como vamos. Mapa táctico. Que ahora este xa están fuertecitos, Cuidado, Mando, non podo mandar. Podería mandar o ejército para aí a mandarlos a atacar. Non, sería unha boa opción. Mandos para aquí. E eu con eles. Tamén. Vamos lá, oye, sí, sería unha boa opción. Porque, bueno, xa casi teñen conquistada todo isto. Están, bueno, non están moi contentos, pero... Thirsty for battle. É que eu esta non lle teño medo porque... Bueno, teño unha mierda de guarnición. Teño unha mierda de guarnición aí, amigo. Come, sit. Share my fire. Teño unha mierda de guarnición. Podo reclutar... no, a verdade, aquí non podo... Pois sí, podo reclutar aquí. No, que? Dignatario, no. A un espía. Oh, Father, be praised. How can I... Warriors all. Bah, tordalanos pringaos, Tordalanos pringaos. Vamos a salir de For the aquí. tribe. Xa fixen o que quería facer. Joder, como me quedaron os cabalos, colega. Que desfase, xa fixen o que quería facer. Así que... Get moving, you wretches. Pero por que? Non entendo isto, por que non me deixa
Bueno, We cannot sail there. That is impossible. vale, pues quedas ahí. Mierda, pues no, aí non te... No, Forming a blockade. estás mellor en terra que non aí, joder. Sabes, é que hostias. Este es nada. Dios. Que de mala hostia me acabo de poñer. Ahora mismo acabo de poñerme de muy mala hostia. No. Vale, acabo de collerte, vale, non podes pasear hasta o siguiente turno, vale. Bueno, quedanme 13.000 de pelas. Non sei de que son esto, ni siquiera mirei. Que teño? Márcame tesoro, non sei se o fai en moneda romana, se o fai en... Que o fai? Bueno, agora estamos aquí para decidir que facemos. Se atacamos aos colegas, eu penso que sí, Temos que atacar a alguén, así que tocoulles. Ready for battle. To your duty, my warriors. Joder. Ainda anduveche, colega. Ainda anduveche. Sí, señor, hombre, ainda anduveche. A ver, non sei que facer. Estou para mandar a este para arriba, pero quédame... Bah, da igual, si a campaña está porque está. A campaña está porque está, así que sí. Joder, nunca... A ver. Guerreros sin temor, daños infligidos de... ¿Qué es esto? Ofensa, virtud... Temor... Sí, tío. O temor das unidades enemigas é básico. Oh, Father, be praised. How Veña. can I help? Vades a... We can't do that. Get moving. Gathering supplies. Veña, vamos para arriba. Vale, merda de Faster. Damn rollo. you all. You have further orders? Oh, Father, be praised. Excitement at last. Vale, pois eso, siguiente turno. Non sei se a caguei ou non, pero eu teño a impresión de que son moitos collos o rollo ese. Pero bueno, póñome aquí ao lado. Estes non creo que teñan moito tal. E se pillan isto, pois xa... Joder. Xa teñen un competente. Xa teñen territorios competentes, teñen media península, joder. Xa non se poden queixar de min. Voulles dar pelas porque igual non teño moitas pelas. Seguro que moitas pelas non teñen, así que vamos darlles pelas para que se divirtan un pouco. I look forward to your estamos. wisdom, Estamos but I de... trust you Teño will not 13.000. object to a cup of wine first. Sí, joder, veña. Ala. Vadelle Gods dando. will reach. Vadelle dando. Así podedes reformar as ciudades, así podedes facer de todo por aí. Si, podedes facer de todo por aí. A Garamacia vai marmar. Eu estou vendo que a Garamacia vai marmar, bueno. Ves? Íbanse revelar os colegas estos. Thirsty for battle. A Garamacia vai marmar antes ou despois. The Old Father guides my steps. Xa lle atacarei I want despois. hourly patrols. A ver como teño esto para subir por aquí. Nada. Sí, subimos esto. A ver, vamos a dar... ¿Esto cómo está de...? ¿Qué es esto? Destilador de salmuera, industria... Oh, mira, pues vamos a darle industria luego. Orden público, cultura germánica... De las instalaciones... No. Vale, la riqueza de edificios industriales. Templo de Turmaz. Bueno, merda, algo así se decía. Eso está por así. Esto está así por así. É que non quero gastarme toda a pasta en subir a merda esa, vamos. Todo tranquilo, todo ben. Todo por aquí arriba, non hai ningún problema. Está todo moi tranquilo, está todo moi tranquilo. Non, é que tontería. Está todo, joder, menos 80. Vamos máis 8. Algo que diga máis orden público. Que é isto? 14 orden público. Si, faime falta o revés.
puntos de investigación por turno está de puta madre. No sé si me... Esquéceseme algo. Esquéceseme algo. Esquéceseme algo. ¿Tú qué eres? Ready for orders. Esquecíanseme estes, hostias. A ver, vamos a repartirlos. Vamos a repartirlos. Tú vas pa' aquí xa. I was born to end lives. Tú vas pa' aquí xa. What is this madness you speak? For the all highest. No, merda, equivoquéme de... ¿Qué pasó aquí? Come, sit, share my fire. Ready for battle. Sword and shield to my people. Veña, home, a ver, pillei o que non era, merda. Is that all? I am the destroyer of Toma. Sí, You're hostia. a sadness to your Share ancestors. my fire. Ahí estamos. Tú nada, tú estás ahí pintando mona. Vamos a dar unas hostias. Kill them all. Nada, automático. Ahí estamos. Qué contento estou cos galaicos. Estou moi contento cos galaicos. Sí, señor. Estou moi contento, sí, señor. Your next command? For the all Vale, highest. incrementamos ya rango. ¿Qué lle da? Buah, esto xa o miraré despois. Non me apetece ahora. Non me apetece nada ahora. Damos un comandante, a ver, ¿qué temos por aquí? No, vea... Corazón seco, la moral... Sí. Vale, que de puta madre, menos... Come, sit, share my fire. vamos a... Non hai pasta, non? Joder, que chungo, non? Necesito gastarme toda a pasta xa. Joder, pois sí que me durou a For the pasta. all highest. Madre mía, sí que me durou a pasta. Set up the Reclutamos watch. espadachines. Warriors all. Reclutamos We espadachines. need Aí good estamos. fighters. Entre pitos e flautas xa temos outro ejército completo. Finalizamos turno. Bah. Asignamos ya no siguiente turno. I am blessed. Teño que facer fuera de flota marítima. Non me gusta nada a flota marítima. Como están bugueadas as putas batallas marítimas, pois, joder, é que paso de facer directamente. Non miras atacar eu, tío. Non se che ocurra atacarme, Nin se che pase pola cabeza atacarme, É o que me faltaba. Garamancia. Garamancia. Media. Vale. Shall we hack at each other until our enemies can gorge themselves on warriors' flesh? Or will it be peace? A ver, eu entendo que querades a paz, pero a vida é dura. Esta vez tocou vos ser invadidos e jodedesvos. Básicamente. Eu que ten a historia, jodedesvos. Sinto moito, pero a vida é dura. Que cojones teño? Bueno, han descubierto, sí, hombre, que nos descubrí. Misión cumplida, mantener objetivos, vale. Vale, eso gustoume. 75 unidades en total, vale. Objetivo establecido, controla completamente 8 provincias, bien porque te pertenezcan o bien a través de... Eso vai dar que facer. 8 provincias son moitas provincias. Non tuveron collos a vir a atacarme, madre mía. Antagonista, eu sempre pillo antagonista porque sempre os acompaño con... ¿Ves? Está curado, non te preocupes, estamos ya a dar outras Thirsty joyas. for battle. Madre de Dios, vou perder a caballería. Bueno, no, home, veñen... Non. Non me fai falta caballería para eso. For the all highest. Pois sí que... Joder, sí que ten que estar en territorio amigo para que se... Pues vaya puta gracia.
Sit! Share my fire! Pues vaya puta gracia. Oh, Father, be praised. How can I help? Pues vaya puta gracia. Salvar. Antes de nada, un save game. 170 antes de Cristo. Supoño que o deixarei neste turno. Antes do fin de turno pararei. Así que é o que nos queda. Pero isto gustoume moitísimo que estuveran os galaicos en todo isto por aquí, Sí, señor, isto é un puntazo. Non contaba eu que os meus galaicos amigos Ready for orders! Move out! estuveran por aquí tan sobrados, sí, señor. A mí os cántabros me chupan un pouco, You have further orders? Sinceramente. The All-Father guides my steps. Que teñen espadachines íberos, lanceros íberos, terán algo de todo. E vamos poñer isto como... A ver, ponte por aí. Estamos aquí, vamos a por los cántabros. Vamos a poñer isto como objetivo. Cántabros. A ver, cántabros, hostia. Speak quickly and well. Speak ill or slowly, and I may ¿Por feed qué? your tongue to the dogs. Tiño selección. Speak quick. Porque estou correndo e non poido... Estou en marcha forzada. E supoño que non poderei facer estas cousas. Outra cousa non se me explica, For sinceramente. the All-Highest! Outra cousa non me explico porque non me deixa marcalles eso como ataque. Bueno, pois seguimos por aquí. Voute a atacar. Aparto os dous cabalos, que dan igual. Sit! Share my fire! Veña, placa. Let them cower before us! Si, joder, si os revento outra vez, non hai problema. Reventos, bueno. Con nada. Só teño dos cabalos tocados, aparto os dos cabalos, que total nos vou usar. E volvo a reventalos. Aí está. Gústame o tempo seco e soleado. Eso é primordial. Sin tempo seco e soleado non me gusta pelear. Poñemos as balistas aquí. Poñemos balistas aí. Vale. Estes dous quitámolos do combate xa directamente. Quedades vos aí. E non estuvo mala táctica de meter a caballería por aquí. Así que vamos a meter a caballería por aquí. Esta vez vamos a facer mellor e vamos a meter por aí. E pillamos todos os lanceros, típico. Grupo de lanceros, adiantámolos un pouco, que non se cansen na batalla, que non anden ao tonto. A ver se me acordo de levar o general conmigo. Sería un puntazo levar o general conmigo. ¡Hala! Vamos alá. Vienen refuerzos enemigos. O problema que teñen cando lles veñen os refuerzos enemigos é que veñen separados. Entonces, cando lles dan chegado os refuerzos, eu teño mo reventado. Faime ilusión reventarlle esas... Non me dan chegado, non. Te quedarme moi lonxe as chismas, tío. Quedarme moi lonxe. Vamos ao que vamos. E vamos pouco a pouco Que teñen estes? Teñen... Sí. Estánlles caendo a estes unha pouca de tal, nada, espadachines nada. Vale, vamos a dar un pouco ao general, que lle baixen un par de unidades ao general. E vamos a atacalo, sin máis. Foi pena non poñer aquí as balistas, que mo reventaba, Pero bueno, agora é tarde. E vamos a empezar a facelo mínimamente ben. Porque
Estánse retirando, os hijos de puta. Estánse retirando, mierda. Veña, a por eles. A ver si é verdad. ¿Por dónde os metemos? Por aquí. Sí. Vámonos meter por aquí. Merda, os cabalos seleccionados, hostia, 4. Por aí. Veña, correde, Va delle dando, Va delle dando. Bueno, mandar a caballería por aí foi un error, ¿no? Noble riders! For the gods! Charge! Noble riders! Begra! Swift horsemen! Warriors, move out! Igual suicidei os cabalos, non o sei, pero polo menos vamos dar unhas hostias ben dadas. Que non, estas non as esperan. Estas non as están... ¡Buah, mierda! No, viran pali. Estas non as esperan. Acaban de quedar sacuados. Non esperaban que lles entraran os cabalos así tan a saco, vamos. Que non estaban esperando. Non esperaban isto, bueno, ni locos, vamos. Bueno, retiramos caballería. Por lo menos tú, que non quero que me desaparezcas. Non quero que me desaparezcas. Pasa para atrás. Onde están os outros? Pasa para atrás, escápate. Aí estamos, lárgate. Lárgate xa, non te quero ver aí metido na batalla. Que non vos quero perder. Teño ningún interés en perder máis unidades das que xa perdín. Mierda, mierda, mierda. Mierda que a cago, mierda. Sale de aí, sale de aí, sale de aí, sale de aí. Nuestros hombres están viniendo abajo. Home, no, como para non virse abaixo. Para tú, home, pa onde vas tú? Pa onde vas, home, pa onde vas? Joder, cabalista de mis cojones. Ahora, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, Spearmen ready for battle! Spear brothers! Ahí estamos. Vale, merda, metí mal la caballería. Pero bueno. Ahí estamos. Vosotros, vamos para aquí. ¿Qué hay? No, está mal, está muy mal esto. Está muy mal esto. Va acabando vosotros. Que ustedes acabados. Vosotros ustedes los acabados. Vamos a organizarnos. Estos quedanse bugueados ahí, ¿no? La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Estos quedanse bugueados, así que no hay problema ningún. Brothers! Warriors of Germania! ¡Hala! ¡Hala! No me molestes, Os conozco. No me molestes. Mandamos a este. Atácalles. Para. Pírate, non quero caballería aí. Quero aí caballería, que despois que ten problemas, non quero aí caballería. Pa nada, ademais, Pa nada, vamos. Es que bueno, acabanse de joder a ellos mismos, vamos. ¿Sabes? Acabanse de joder a ellos mismos. Ha acabado.
Aí estamos. Acabado. É City conquistada. Vámonos deixar. Vámonos deixar. Vámonos deixar. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Poñernos aí. Noble riders! Da igual, é que dame igual, non me vou pelear con estes ahora. Vamos a acabar a... Conquistamos esa ciudad e aire. Que teñen 4 barquichuelos. Bueno, teñen 4 barquichuelos con tropas, vamos. Pero da igual. Veña, acabade. Aceleramos que se acabe mínimamente rápido esto. Perdí un general, verdade? Como sempre, quedouse matar su general. Joder. Nuestro enemigo ha perdido un punto de victoria. Hala, ganado. $32, 30... Bueno. É que claro, esta é unha mala combinación, porque teño hermanos lanceros e teño cabalos, claro. Bueno, é unha boa combinación. Non é mala combinación. Pero teño que poñer espadachines maestros. Home, tamén podía, joder, en vez de ir todo con lanceros, meter algún espadachín e algún lancero no mesmo ejército, non? Tamén non estaría nada mal. Tampouco sería a morda de naide, vamos. Hala, veña, a punto de conquistar a City. Vamos, 32, 25, 24... El fuerte enemigo pronto Dios. será nuestro. Aire. A tocar os collos a outro. Finalizar batalla. Bueno, ninjas unhas boas joyas, tampouco que non se queixe. Bueno, deixar aquí. Creo que vai ser a última batalla esta. Paro. E seguimos no seguinte gameplay, porque senón isto faise enorme. Son demasiado tempo, son moi largos. É demasiado tempo, vamos. Pois temos gameplays de hora e media e... Uf, iso faise inxogable. Thirsty for battle. Aí estamos. Veña amigos, está o seguinte gameplay. Vou guardar isto. Xa teño 170, 171. Así que no seguinte gameplay damos ya a finalizar turno. No, finalizar turno no, ainda me quedan alguna cosa por facer por aí. Pero bueno, ala, veña, cuidarse. Hasta o siguiente.